لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. Дарапуш. ҳафтаи дуюми зимистон буд ки Орифи мактабрав попӯши дуруст надошт ва ҳар гоҳ аз падар харидани попӯшии навро талаб мекард. аз ӯ ваъдаи фардоро мегирифт. як саҳар вақте ки мактаб рафтанӣ мешавад, мебинад ки то зону барвад. боз дарди бепопӯшӣ ба ёдаш мерасаду дари хонаи падарро бадқар мекушояд. ман чиро пӯшам? бо овози баланд асабӣ мепурсаду. Ашур Сафар ки дар хонаи хунук машғули шеърнависӣ буд, оромона мегӯяд: дарапӯш. لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. لحظه تفریح. در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمتاللهیف، محرر لطفیه قربانова.